دما و خوش به د برنامه دریه دن تجارك دن جسويدي ام بهفرنه میوان ما ایرو گلک جواج نزیکایی ناستکن شانوگری کرد کریم احمد یانجی کریمو حتی نها بصدا خلکن جبو زاروکان يعني پیشکش کرنه و تید کار کری و کی دنجی بدهن سکیتشن گو هون جنزیکایی گلک جوا دزانن به بشاوایی يعني دخبتت في وارده وكي دنجي قالك شانوها نقو كريمو دوان رول ليستيه اف آلية كيوي قو يعني هنا كي لبيش وكي دنجي برتوكا كوي قوتن استرانان دركتي حطانها وكي دنجي برتوكاوية لسر شانو و برتوكا دنجي وك نویسین جدا حتی انها سه پرتوک چاپ کرنه اما ایرول سرپیهاتیا کریم احمد دواره شانوگریه دب تایبتی و بگشتیجی دواره هنری ده راوستن کریم تو بخیر هاتی برنامه قالك سپاس هر بجی يعني تا عمري خود مثلا شانوگریه ده وان قدان دم عمرك دريش ترتخوازن تفقو بوريت هنكي يعني نبورت تنريا تجي قالك سبيب ويوها أما جي سربيهاتيا تدس بكن دور أما هناكي بحثا مسألة برفرهتر بكنو بحثا شانوغريا كردي بقشتي وبحثا روج آفا بتايبتي أم بكن أو قاسة سالة للدرفة نها تشتكي تجياي كودري چما بيجنا تناي أو بخا تشتي حري بيشي سلافوريس جبو تماشاواني ما أن تشتاقو بالا مكشان تشتقود أجو از دبينم دوري قال كي دوري راستيه يعني تمدان اسينغو از شانوغري كردم و كاريم و شانوغريامه تبليغو اوزارو كي 10 سالي بو انا بو 20 سالي او 10 سال جيت كاريم نديتي تلفزيون اجو تجي لي كاردك روناهي وقال لك تلفزيون ديجي تكار الوانا بنرنا كاريم تني اگر كاركي درامي يعني كاركي شانوغري كاركي جو اف زاروكي 10 سالي حطاني 20 سالي ببين بيجي دست نشان بك بيجي ويا كريمو يعني سلامو يعني شانوغركي دني كمال عملي اف جاميرانان ايجو روجي خو دان فيكاري برا درخن ورتي ليه چما دوري راستي يعني بيوانا تج مثلا بنافكريني دركتنا مثلا لسر تلفزيوني يعني نا سر مثلا از كاردكم انا يعني از چقاسي بو فيكاري از هنات خبتم انا خبتم از و جبرگو کاری شانوگری کاری کی روزانه نو کاری نویسی گو پرتوکه که دناف دستاده کاری کی روزانه از او تماشاوان ام هفدور و بیجی تکلیا ما بهنامت هفدود به هستیمت هفدود به چاوی ما هفدود بینه او یک آلیه دی ترجی که وانی وقت تداخل یکن که تماشاوان مناسبکن و تلویزیونات مناسناک يعني تمناسك وقت خباتكار لتلفزيونات ايجو 10 سالي وانا 20 سالي مناسناك دمكي تشتكي نراس دم مسألة هي قالك ام بهتر لسروي نابسكنن كاني اميتشلو هفدو ناس بكن دماغو ام كار وخباتي بكن افكار وخبات بكهيجي بيني في شي حطاني قومه ناس بكن تهنكي ولو نحقيه ل يعني تبري خدا تلفزيونك كي ولو دست نيشان كر تنكي نحقيه ناك قالوا مثلا انا بلكي از هجر بريات تلفزيونك كيفم از يجي اشتر بيجم باشه كاتا تشكري ومهاتيه ما تشافي خوشته قرتيه او اليكي راسته او اليا راسته كاوي برسفا تشبه برسفا مي و اجو ازي بيجم تو وقت برپرسیاری تلفزیونی یعنی تو وقت برپرسیاری ویرا گهاندنا برفره یا گودگی هر کسی هگر پروژاته آلیه درامی یعنی آلیه هنری ایگو هری گرینگ ده هندره تلفزیون هاده گته قال لك تماشاواني د ساعات تايبت دي اججمت درفن درن درقدن كا بروجاته جبوا نجبو مي جبوا تماشاوانا جبو بينريته چه هي تجبو انا چه پیشکش کریه از اشته پرسم هگر د پروندری پروژات ده هبانا او خطایا هبانا
و ez na amade bama yan jî hevalê min ne amade bana êgo ji vî karî hez dikin êgo dixwazin vî karî bikin xidmeta milletê xwe divêr yêr bikin heger ne hatane wê çaxê me gotibana wala bangewaziyê we hene û em nayên باشه کانی ام مثلا دانو سندنا خو ji çarçova min û te em derxînin û ez pirsê bi awayekî din bikim. Yani mesela baweriya te de ev karê diramî êgo te behsa wê kir yan jî karê şanogeriyê awlo. Yani heger em ne ser ronahî TV tenê bêjin yani ser belê belê ez dixwazim pirsek vî rengî bikim. Çima li gor gotê xwestin yani ev aliyê yan tuneyib temamî yan jî gelekî lawaz û qelse. Çima wilo guhildaneke wilo li gor gotê xwestin nabe li gor dîtina te? Yani şîroveya te ji meselê re çi ye yani? Ew bixwe divê got em tiştekî bêjin tiştekî got rastiya wê nayê. Yani ew şanogerî em bêjin bi taybet şanogerî temenekî wê pir kin heye yani ne temenekî pir dirêj 100 saleke. û herdem jî şanogerî di vê 100 saliyê de herdem jî pirsgirêka ji ezemata ji yekêk hetî yekê de herdem li ber xwedayî û şerkiriyê yani ji dema Shakespeare de dema got nexwest bibe destmaçê mîr yani jî ê presedent ê emîrê wê dera nebû destmaçê wêne bi kezebreşî 37 şano çêkirin û ewana jî bûn bingeh ji hemû kesê got ne tenê şanogeriyê de ji bo mirovahiyê jî kar dikin. Çima şanogerê Kurd jî vê kezebreşiya hanê nabîn vê kedê nadin û bêjin yani li şûna got çavê wan li televîzyonên Kurdî bi bela televîzyonê Kurdî bibe hesret li bawan got wan şanogeran bibînin wan bişopînin yani çima ev hewldanê wilo ji hêla şanogerên Kurd ve ez bawerim çê dibî yani hin camêr hene yek got xebitin bi birçîbûn bi gepek nan bi xwastbûn di nav wek dibêjî êş û ezerekê de gelekî dijwar car dijî karê xwe dikin û henê yani belkî ez ana hin nav hene belkî ez wanan nizanim jî lê wek got ez şopînim ez zanim givê kedê dikin û ez nabêjim ticarî herdem nîqaşek heye yan jî danûstendinek heye aliyê got em bêjin birêvebir yan jî cemawer destî wî yan jî em bêjin destlatdar ez ne bi wateya destlatdarê got em jê tirsin destlatdarê got biryarê dide ez ne bu wê wateyê dibêjim herdem destlatdar têk hiştiyê got şanogerî wî hunermendî îna berî got proja xwe pêşkêş bike pereyê di meselê de herdem nîqaşa pêşî danûstendina pêşî bi hunermendar re pereyê. Belkî hinek ji rastiyê tê hebe jî ji ber got karê şanogeriyê karekî wilo komî ye karekî bêyî pere bêyî imkanên aborî ew karê hanê bi awayekî nikaribime şino wek nivîskariyê û nivîsandina pirtûkekê û weşandina wê. Îjarê ez tersî wê nadibêjim. Karê got herî pera bîne ji bo televîzyona, ji bo rêxistina, ji bo saziya karê diramî û ê huneriyê û ê şanogeriyê. Dema got tu alîkarê te hebin, diriya cemawer re yan jî diriya reklam re yan jî diriya televîzyona re. Dema got cemawer çêbû, temaşevanê te çêbû, diriya temaşevanê te re te him pera jî tîne ji bo saziya got ti pêr kar dike, ti pera jî tîne û him jî kê ew sînorê got hatiye pir mezin yani di navbera şanoger û temaşevan diçêbû pir tişt êgo nema zelalin ji bo milletê me ji bo milletê Kurd bi taybet wê şanoger bişkînî wê pera jî bîne. Lê ême gava yekê herdem ditirsin wê gavê bavêjin. Gava got bi çavê ez ê lê binirim bibûrî ez ê bi çavê got ez ê lê binirim ez ê bêjim ez ê li ser vî karî bisekinim berexe ez li Qamişlo yan jî li Amûdê yan jî li Rojava berexe ez herim rejîsorekî derhênerekî got pera jî dixwaze ez bidêmê de ez bêjim karekî profesyonal bik nivîskarekî got tiştekî akadîmî binivîsîne ez bêjim işter pere bik ama divê got ez anibim ev karaya karê profesyonal ê got temaşevana bîne lê temaşe bikin wê bi xwe re pera jî bîne heger mesele pere bin. Ez ê vê nîqaşê dewam bikin lê berî wê yanî mesela ser mesela televîzyona û şan yanî bi awayekî wilo te behsa van televîzyona kir got çavê wan girtî bin ji vî karî lê di heman demê de jî yanî pêşkêşkirina xwe de jî min got gelek kes te ji nêzîkayî nas dikin dîsa jî
يعني بلكي زيدي هزار خلقي جي اي برنامج زاروكان و جي سكتشتي اي كوميدي جي اي جوتي ديسا حمد رياضار تلفزيون دركتن برسگريك نازم برسگريك ناز تنمه برسگريك نگو از يعني وك ميناك مقوت يعني يعني از ناب ميناك جي چارة سريا دراما كردير يعني بالصدا بحزارة هنه ايجو كارن جي ايمي بيروستر جي ايمي باشتر الجمانة هنه از دبيجيم دماغو ام نبن خدي بروجا او كارانا درنا كفن مثلا كو دبي انسياتيف دنا برامو تدد دنا برامو سيد خان دنا برامو هوالکی دیده کامی بهدور کاری کی ولو بکن و مسکت شاد نافد چه بکن و مه کرتشانو اد نافد چه بکن او بوی انسیاتیف من نگو پروژه کی پروژه گو امیل سر کار بکن از دی بیجم برقه پروژه کبی پروژه کی گو امیش بو اینا کارو خباته بکن والسر بيسكلاندين مسألة بمبي شارع سر نابه اگر بمبي از يسيب دفشانوي بردم اي بس تشما ولو مسألة تنگ دكو و د وك برسكريكا جو بريفبريا دزگه و سازيا ربه تشما قالا ملتناك قالا خلقيناك قالا داكتنا نافواناك قالا كاري برفره ايد فيواري دناك اف لكوني يعني اف خلقانا از ما مستعز تمو دايم از دبيجم تشتكي بنجهين لجماعية ملتي كرد ملتي روجلاتا نافي نتني كرد يعني قال لك ملتي دجيكي ملتكي قال لك مرد وقال لك جامير دي ريبه برياخه زاروكي خد ديده مالي خد ديده بري خد ديده وقتي خد ديده هستي خو حيسري خو حرتشتي خد ديده دي ريبه بريخه او ريبه بر ايجاري شخو از ناخوازم وقت بيجي جوانار چار سريا بيجم حجتا بيجم از بيجم وانا بريء بكم نا از بيجم اف بشكي اساسي دفيت الفي ملتي فقرينه چاندو كولتورا اينا دفيت بباريزه وقوت رومتا يد باريزه بشرفاني خو وقوت نابو دنگي وينا وحرمتا يد ولاتا دبلوماسيا خو باريزه غركت عين تشت چاندو كولتورا وينا شي جير بباريزه جبرغو ملت ددته وتيلي فقرينه وقوت ازاديه لي فقرينه وقوت رومتا لي فقرينه دفيت چاندو كولتورا وينا واديتر يعني اجو ام حمود بيجن وسياسه مدار بري مدبيجن يعني بري مدبيجن ليناكن اجو حمود بيجن دبيجن چاندو هنر چاندو كولتور نجي سيامين جوي كرسي جوي تخت جو هي اي ملتا اي نتاوا نجي سيامين اي اساسي او تنبو بكذا او بري ما بيجن لايجو حري في نجي وندا كرنا اون از دبيجم تاني نها مخابن چاندو كولتورا ملتي كرد دما قوتي آلية شانوغرية دلي بنر ام بيجي ولو ملتي كرد ملتكي حنكشية ملتكي همجي تشيروكي ويجي درامينه تمو داي جي دما ماموزين دي ويشا غي خو نزانم چلو از بعربي جلد بيجن خو بشارتي نكي خو كرجن وادو خو كرمير وداكات الويدرا دوي شاغد شانوغري چيت كرن دوي شاغد لغوند لا قردي چيت كرن وحنك چيت كرن ملتي كرد ملتك يجي حزدك ايغو هاتن افتشتايا بن بيكرن جاردي بريفابريه ما بون يعني تشتكي ده از بيجم ام هناكي مثلا نروجافا مثلا لباشور وقت يقول باشور ابو 20 سال 22 سال از دو تشتاتن يدبينم ادبينم لاليكي ابارتمان ومول پردبن لاليه ديجي جامي پردبن وسينما جي بوي سينما يعني سازيا سينما بوي سينما انا تولو قلت بري دمك قلتنا سياسة مداركي هات بيرامه بري دمك زاماده بوم لرونشتنك يكي سياسة مداركي كردجي بحثا خود کرو کار خوی سیاسی دکرو ام وها دکن مثلا و قلب دستکفتن سیاسی ایگو دست خستن دکرو پرس دکرد گو شانوگر کرد کانین نویسکار کرد کانین چت کن يعني تدبيج سياسة مدار دبيجن وناكن أو جي دبيجن كاشانوغران مثلا تشكريه و امكاري خودكن كاشانوغران جبو شانوي تشكريه نيجاري هردم برسكري كاما دفرده دما قوتي ملت فيردكي تشتكينه دما قوتي تي كفر آفادكي وتي كفر دي بيش ملت مجينا دي بكفر ودلي دي بكفر هجرتي دولار دي بيش ملت دليوي وشعبيوي ومجيوي دي بدولار
دما قلت افتش دان بيش وشاغي اي حري بقيمه ايجو بريه هبن اي حري بقيمه ايجو مالدار به حركه شعبي دت كفيد بيجي كاس شراكه ببينم ازوب بمخدي برا اف ايجو ويكريه جبرجو اف سيستم ويدر خستورتي بختيجو از بيجم انا كا لجندكي بري 20 ساله لجندكي يك تاني خبات كاربو معاشكي وي ما هي ابو يعني ما مستي مدرسه كي بو يعني تشتك بو يرو روش تدر جند حمو معاشي هي حمو بيجو تشتكي بك المالي رونشتي وباراجيرتين تانيش بو تشتكي جبوغو دينك جبوغو ناخذ اف افاهاني هشتيق اف ملت نما قدري خو بقري نما شخو حسبك هر شانو گرك هر نویسکارك لبنده سیستم بمینه حتانی نعم بشري يعني ريل برفك از بحث عملت دنجي دكم يعني ريل برفك ونا تو شانو گريل چه ببو ونا تجي تبر همين دوار يعني بري دروجه از ناخذم نابيجم بري دروجه يكي خست سري خل فيديو واريخينه يعني بيجي ناس قبول لكم اللي خستن دناف خلكيدي وملتي لي تماشا ذكر خباتكاري في ملتي بو نفسكاركي في ملتي بو هنرمندكي في ملتي بو دجا ميرا لي خستن او پريشان كرن وبردان دماغو شانوگرك يانجي نفسكارك گوتنكي راستيه بيج از فيرا شي قبول ناكم وادين روجي بيغرتن يا بيكشتن افجي ايشكي برمزني جبرجو انسان چقاسي خويرك تبيني چقاسي خوازانت بيني دماغو دبسي نوري تبيغم حرشف دمرن يعني دماغو امراض زينم دمرن ورودرت كذا مشيار دبنم جاردي دجين تبيغم حرشف دمرن لي جاردي جي مرن ترسكي وينا هي او جيكي برسغريكك دني بيچلو ام جمرني هاتن ترساندن دماغو ملت جمرني ترسيا شعبيه ترسيا بيقول لك تشتابه له يعني نتني ولو دمج دمات اسبابورم تيجي دويره وشير درباس بو مشانو پیشکش دکر ملت من نوری بوار المبنر جتر صاره نوری بوار المتا ما شبك دمكي ترس دتشت ايجو ملت يك ترسي يك جي برشي بونه دما قلت او برشيكر وتاو ترسان تي حرتشتي بيبك وجبر ولوجي شانوغر وهنرمند تمو دايم بارينا جراند كذا ازمات هذا تمو دايم يعني تهر شانوكي پیشکش بكي باور بکجمه و پنجی کس بیل تب گهدار بکه قد 100,000 انسان لوی باجاری دیجی دیان جی دوی گوته هنرکی يعني من هذه كري هنرا صول وهنرا سري تشكي تجي ولا هبو لأز بيجم هنرا دبنيا دو خينير وأسر دو خينير يعني إيجو بين نجينا بهجيني ويبرقصيني وأويا بمشي وإيجو مخاطبة مجيبك ومخاطبة دليبك ومخاطبة هستي وينا بك أويا شكي ببرشقاندن بحمو رنگي ببرشقاندن وبتايبت إيجو دبيجي جرك شان چند و هنر کردی و کلتور کردی و جلو بلگه کردی الخواک و وینا بپارزه ایگو پیشی وینا پرچخینیجی اوه باشه هنه که ام بین سر مثلا تجربه روج آوا و پیف گریدای جی مگوت امی بحثا سر پیهاتیات بکن یعنی لوی داره دمک دریج مسئله الدرو دجی دست پیکه از پرسک وها دکه بالا مدی یعنی مدگوت کو استبی بینم ازه سر چارچوبا شانوگریه ده از دبیجم مثلا لروجاوا کم زیده نها ده هموارا ده هنکی گوهرتن هی ام نابیجن پیشکتن یا پاشکتن گوهرتنک هی باوی کی کرد هدی امروفت کار بحثا سردستی آوان بکد هنواران ده دواره سیاسی ده به چکداری ده به لشکری ده به وی آوایی چما تم مولو دواره سیاسی ده و چکداری ده کرد خودی پروژن لدواره چاند و هنره ده جبهوی گوتنین روزنامه‌یان یا جی تلویزیونان یا جی خطاب سیاست مداران ام ت پروژه هنری چاندی و جهی ولو نابینن دویت گرینه چه ام وراست جیان و مسئله همی مسئله بالجن سیاست کردی از دبیجم هر شورشک دماغو شورشک رادبه هر تشتی خوب خرطینه شانوگری خو و هنرمندی خو و سیاست مداری خو و شروانی ویجی پیرنه و شهیدی ویجی پیرنه او شورش هر تشتی خوب خورتینه دروجا واده لگوری گو از دبینم و از شوپینم از دبینم پر تشتی پیروز
پر تشتê ji xeynî wek dibêjî ev şervanê me yepekê û yepe jê êgo serê mirovahiyê bilind kirin ne tenê em Kurd êdî xelk berî me dibêjin yepe jê û yepekê di aliyê didî jî gelek tiştê pîroz xweranîn ji alê şanogeriyê de em dibînin festîvalal dar dixin em bînin sazînî pir bedew danî pêş avakirine rast e ev mesela gohîna hundirê wêna hinekî lawazê hinekî valayî lê hêvî heye got êdî şanoger û millet xwedîl saziyê xwe derkeve tevî got ê siyasetmedar ne şervan ê siyasetmedar hinekî bibikelim jî gerek li ber xwe bide ji ber got ê got ev rêda pêşiya me serokê me serok apo gotinekî pir pîroz gotiye gotî gerek tu xwedîl keda xwe derkeve tu wek însan wek mirov gerek tu xwedîl keda xwe carna jê wê hevalê te bibikelim pêşiya te de Anas temaşevanekî vê bernamê bim û ez zilvan gotinê te guhdarî bikim ez ê wê pirsa kulo bêbîra me madem rewş bi vî awayî li Rojava û tu jî şanogerekî Kurdî kevn wilo tu çima naşit li vê derê çi dike yani roja got ez wek dibêje hîs bikim hest bikim got ez ê herim ew valavûna got heye wê bi min vê dagirtin ez ê bi çalavka jî herim lê ez dizanim ez herim li wê dere ew valavûna got heye ez ê tê diwenda bibim zêgêjo mêjo bibim ji ber got hetanî niha pir tişt hîna pîvan ne pîvanê projan e pîvanê şexsî ne yani تدناري شخصك دخوازي في آلي قالكي بيش بخي شخصك جيد بيجد بي نا أنا وقتاوي مي آلية دي بيش بخينن جبرقو روشا شر اتموسفيرا شر اگو أنا كروشا آورتا اگو روجاواتي دي براستيجي قالك تشت بخوف قريداني وقالك كسي بيكير خوابيف قريداني يعني بس آلية كي مسألة آلية دنجي هي راستيك دنجي هي او فالایات بحثا وکر حوجداریک به پسپورین کاران جی هنه نخواستم پشتی اف پیلا کوچبریه یعنی آگوج لروجاوا یعنی جی لسوریه بگشتی و روجاوا جی مثلا چه بو جبو تا وک کسی کی گود خودی سربورد دوی واریده حوجداریا وانجی پدویا وانجی بتهیت لوی داره مثلا يعني هر کارکی شانوگریه بکه پرورده بکه ورکشوپ هنم به هزار تشتا هن لوی داره گو حوجداریا وان به پسپوریات وی کاری دهیه مثلا يعني او راستي اللي تشتكي جو از تفت نابم جو او نب حوجي منن از وينات زانم بحرها بحمو اواي از بحوجه مجو از هرم از بحوجه مجو از هرم هن تشتي جو مدخست هردم جواك وكار تفير دكي فيري تشتكي نهدكي يعني وقت جو ملتك د 6 ساله ده يعني جي 5 ساله ده کار او قاسی خو بریو به خو ارگانیزه بک خو بک سیستم خو اداره خو بک جن نتشتک نتنی جبن نتشتک دجی قریبو وی تشتی بک از باورم د الیه گو از د بجیم جی کی ودوینا دجی بسر که ولی مخابن حطانی نها هن تشت ایگو از ام دخوازن گرک ببه اموانا بتشکی دف گریدن و اف اگو حري خطر يعني حتى ايجو كارينا حرمتا مجري وكاري سرسري مي ايجو كولاني باقش دكي يعني كولاني باقشنا كتجر بيشمد يا اخي انا روشا شر ويا اخي في شر وانا تجمد بيجري كا شرعي عمودي باقش يعني حتى فيك همال كار يا خو وي باري خوجي خو هستي شرفاني مده وسياسه مدارجي سستبونا خو تكشونا خو هستي شرفانده و هنرمند و شانوگر و از و اید حموجی ام حموجی باری خوتینند خوز مستی شرواند تبلیغ شروانجی تشتکی تنت خوازه دما گود خوازه وگره بیج او تشتگو مشبوینا شردکر واچه بویه لی ام ویناج البندای دیلان بدور ویناجی بک و جاردی از دبیجم هر دم هگر ام کسی گو نخود یه وی کاری بن و اموینا بکن خود یه کار امی تک بچن هەگەر سەرۆکێ سازیا چاند و هوەرێ تشتێکیش چاند و هوەرا خۆ نزانبێ و بێ ناو دە فێر ببێ ناهێلێ ئەس تشتێکی بکەم و ناهێلێ کەسێک تشتێکی بکە ji ber got ew karekî îdarî bike erê karekî birêveberî bike erê lê karekî çand û hunerî hilbijêre û ev dibe û ev nabe û ev nekarî wînayê gerekî yekî
اکادیمی ایگو به سروک سازی چند و هنری گرکی یکی اکادیمی دوی کاری دبه ای باشه یعنی هەگەر ئەم وان گوتنێ هاانێ وڵۆ مرۆڤ تە گۆهداری دکە ئەف گوتن حتا ڕادەیەکێ مەسەلە مرۆڤ قانە دبێ گۆ ڕەوشێک بڤی ئاوایی هەیە تشتنەتە کوزەنە تشتنەت جید هەنە و حتا داویە لێ دەما گۆ مرۆڤ لە شانۆیا کوردی وەکو تێکست وەکو نیفساندن بنەڕێ چکە لەم دپێشیا شانۆگەرێکی کورد دەنە گۆ ڕوپەلێ سپیل بەروی vekiriye û pênûsayê dest wî de bû karibe şano tekstê şano û tinebûna wan û qelsbûna di vî warî de ji bo Kurdî mesela heger dibide hember romanê ya helbestê ya çîrokê dîsa qelsbûn dîsa dwarê şanogeriyê de heye divê vedgerîne çi يعني او جارك دن از ودگرم اساسي جبو شانوگري نا تنکار وگری برگو ما بحثا تشتكي تاکه کسانت ما بحثا تشتكي فردی کر به از چی بیجم جبرگو نویسکار هر دم نویسکار دزانگو تکست شانو یانجی شانو وکو شانو دما گوتی نویساندن خوندن اوینا گلکی زور گلکی زحمته نای خوندن شانو جبرگو کارکی چاو رح بهفدور تي پیشکش کرد. شما خوندش 400 سالی حتی نه شکسپیر تی خوندن. شکسپیر پشتی گوشانو پیشکش کرم دخوینن. ام شانوی وکو تکست ناستکن یعنی. پشتی گو پیشکش کر ام تکستی وینا دخوینن لی ایگو دخوینن جی همو اکادمیانن نملت دخوینه. یگو بشانو مجول دبه او دخوینه. تبدي يكي ملت ايجو شانو حزك تبدي دويلي بنر جيش ببو دينا وبيش افهاشي جبركو او نكارت تشتد ناف خطاده ببينه نوك شانو غركي يعني يكي بسبور ايجو دفي كاريده جبر ولو شانو نوك تشيروكي يعني روماني تشتد ناف خطاجي جو خواندوان ربيجي هردم شانو دكانجي دي بيشكتيه دماغو كتواري براكتيك دي دواري براكتيك دي هات بيشكش كرن وي چاغي بيش دكوه لي ايمه تشتكيمه از دبیجم هگر ام راجن تکست ناونتوی ام بکن کردی و گوهاتی دانین به پیوانه وینا به پیوانه پروفسیونال ام ورگرین کردی و پیشکش بکن جارک دو سه سالک دو سه امیکار بن ایجاری شانو یکی کردی پر پیشکتی بنویسینن جبرگو نویسکار می شانو تننه یگو برنگه کی پروفسیونال بنویسین یان رمان نویسه کی ما ببوری یعنی چیروک نویسه کیمه او هول دده شانوی که بنویسینی یعنی ده شانوی بنویسینی لگوری باکرون داخوی نویسکاریه یعنی اف تکست شانو ایگوتین ورگراندن لجبو چند کومن شانو ای باکرجی شانوگری مروف ددیت یعنی زبوم شاهده وی تشتیجی گو یعنی پیشوازی کرنا لیستنا وان تکست ورگراندی گلکی قلس بوجهلا خلکین مد یعنی لجملت ایدن دبر جشانویا بزمان خو بلکی تیر بوبن درن ایدن لی دما گوت شانویا کردی لسر روشاوان و زمان ندیت بن و جنفش کرد بنر شانویا تک ورگران دی زمانه کی در ببین او هنه کی وی والایی نابرا خلکی و شانوگران ده هنه کی برفرهتر نکه گلو يعني او وقتيگو آماده يعني کار قناغه کی دنه وقتيگو آماده کار يگو راجي وی شانو یا ناو نتوي ام بيجن اوي آماده کار هگر نکاره به جواکا خو ده هندره وی شانو يد ببینه و هنکی اف شانو جبرگو وقتيگو آماده دکه تحول ده هند تشتاد ته جواکا خو و وی شانو نزیکی افدو بکی جبرگو او داری اشتر فکریه يعني وقتيگو ام بيجن ده هندره شانوی ده نوینا بطلیموس نبی بطلیموس يعني بيوس ناك تبيج ذاتا تبيج شخوات تبيج بطليموس حجي يحيى التقودار ناك ويجم ترابه لي وقتي تبي صوفي معمي تنافي بطليموس دوي كاري دبك صوفي معمي وبطليموس وكب دويه يا درو كريه يا حنك كريه يا افين داربو يا نخوش كتيه يا شرفاني يا جيانا مروفا بقشتي حمو وكبه جيانا ما قشات شبابدو تشتيقو مجهبدو جداد كتاني نافه يعني حتى دما قوتت زمان ده دا آخفت نرد زمان دجي هم حمو وكف دونه يعني يوقو إيرو وسبة ودو دا حمو زمانات هي
إيرو وسبة ودود حمو زمان هذي تاني زمان تيجو هرتن يعني بعربي يجي بيجي فاعل ومفعول وفعل حاضر وماضي وأبانا ده حمو زمان هذي يعني وقت يقول أنا يكيش عزمانة بينه يكيش فضاء بينه وولو الدنيا يبقر وفقر ويبيجي حمو بزمانه كي يشتغل ويبي حمو بزمانه كي يشتغل لي دیسا جی من نگر یعنی گواشتر بیج منها دیسا تبرسوا برسام باش ندا مثلا از يعني بحثا تبكم برتوكاتا يا شانو دركت ام بيجن تا ما بحثا كاريتي شانو غري الفركر ونچونا روجا فاكر و باوايا كي تا جمر حرتش بقو دكر تخم خمان دو خوش مسألة خلاص كر باشه ما فهم كر ليه يعني كي نهشتي قوت برتوكا دوا وسسيا وشارا شانويا كي دوا وسيا وشارا بنفسينه وشاب يعني كي نهشتي يعني كيشتر تتي خستي كده نا كيشتر قوت مناني فيسانديه من نديتي اري من فيساندي المالي وهنا ديني آية كيددم شما تويناش نابش شما يعني تنبونا امكان ابوري سبب قوت تشاب ناك ما بس تجي اول نا جبرقو از چاب بكم از مچاب كر مشان باجارك الفيدرا بيست جمار جاميري كي جو واو جو كتاب اسماعيل بشكل بصد ورق الدين امي كريم وجي بصدي بدن تابي اوينا نخوند بو يعني نائم بخوندي نائم ما مستسماعيل جي خوندي اوينا حردو جي نخوندنا بس او سر قالند بو نيد بيجي انه قالند بو وباجي زعيف زرافوكي لغوري وينا او برتوكانا شغل جمينا ما حطانا هاجي برقو فديت بدم ملات برقو بتشوش زعيفه يعني انسان زعيف ما تنابي النهام خو قلوكري انسان زعيف تنا ناني تنا دجيا يعني تفتوا جوير جديد نفتوا راستيا وينا انا نها كي باي از الفيدا راد بيجم كلمه تماشات كي براخه بيجي م د سيناريو نيفيساندني يك جبو كوباني يك جبو شنغالي سربيهاتي و او كاريساتا بو بلاتا گول شنغالي چيبو من نيفيساندي آماده حاضر حرتش خلاص كريه م حشتي و 5 ستران نيفيساندني ايگو 5 جوانا هاتن گوتن و 35 كي هنا وقت تكست يعني او حشتي و 5 تكست او جي البردستي من نيفيساندينا آمادنه لكيلا كاوينا در دورا حشتي نوت ستراني فلكلوري ايما ايكافناتوري ما مدانه هفدو هنجي گوتن جوانا پرفكري بون يعني جي الگوري وي جواكي اوي هرمي هاتبو ما اوجي سر راس كرن كوم كرن حموجي الجمن والوي درانه مثلا چونا ته بر به نفساندنا گوتنه سترانا و تکلیاوی به مثلا گو ریگرتنا لبر کارته شانو گریه هی گلو صدی صد جبرگو وقتی گو من کاری بو از وی کاری بکن بخو اوید وی کاری جبرگو تشتک د ناوا مرو دی يعني امثلو بيجن وك دايكك دجاني بحمل به يعني ياد في نورمال بزي وزاروكاي شي به ويانجي دفي دركير بتق يجري كيريلي دخن تشلو دكين او دفي ببه يا ناجي كي انسان ويش خو بخو اسبالا خود ديم تقلكي گرنگي د مثلا بلافبونا وی کاری هنری یانجی کاری آفراندن ایگو لباته مثلا اگر شانوگری به اگر جبرگو تشتی هر الجم کردات ایگو هداری کرن و تی بلاف کرن سترانه تقلكي گرنگی ده و مثلا يعني تنابين هناكي آفراندن مثلا اگر ام بیجن تكست هناكي انجاما خستك تاك كسانه و خستك هندري مرويه يعني تو تكست خو بنفسين وكي خوند كي نخوند كيف خويه چابو چاب نبو كيف خويه هستنولو بتر چينا بنقلو جبرگو اواكرنام وك انسان وك مروف اواكرنام جي كلبيجي شانوگرگي هاتي شانوگري چلويه شانوگري هر دم تكليا روب خلكي روبروي دخوازه هر تشتي خو ببينه رياكسوني ببينه اواهن بمر چو استراتيجي بمر چو قالك تشتي ديجي دماغو از نبينم از طاقت بمر چينا بز يكي دي شيبك يعني جارنا جي استرانه كي نبيسينم هنرمندك بانگين ما مستجوان خوشناف يك جوانا دبيجي فاي اوازه يشكري و اماده حتى نيغو اوستران درنك بان نزانم تشكي بك
حتا گو دەرنەکەوێ چمکی ئەv مەسەلاک بڕحی مرۆڤ گرێدایی ینی پسیکۆلۆژیا مرۆڤ گرێدایی ئەس نکارم بێم ینی هەن جامێر هەنێ نویسکارن ینی نویسکارن کارێ وا نویساندنێ و ئێمە ئەش خوەر وەک دەبێژێ li gor serpêhatiya xwe yanî ez xwazim pêşî bersiva vê pirsê bi di du rezê pirsek din bikim. Mesela tu li welat bû û piştî wê jî niha demek dirêj got li derve. Hinek jî li welêtin û dibêjin yanî nexwasim êgo derve nedîtibe wek deriyê bihiştê li ber wan vekirî derkevin derve ez behsa şanogeriyê dikim. Wê hemû rê li ber wan vekirî bi ji bo karê xwe yî şanogeriyê karê xwe yî hunerî dewam bikin. Ji bo van kesê wilo yanî ji serpêhatiya xwe got dibêje tu li welat mabûya em wilo xeyal bikin wê di çarçova karê şanogeriyê de wê bi awayekî din jiyana te derbas bûba yana yan jî tu derket hinekî yanî bandorek wilo neyênî yan jî erênî li gor çavdêriya te vê meselê çawa bi te re yanî cîgirt. Ez bawerim ev meselaya bêtir yanî berî afirandinê û berî hunerê û berî her tiştî divê meselakî şexsî ji ber ku dema tu biryarekê didê tu ji cîkê here cîkî ez bawer nakim ku projek te yî hunerî heye yan jî çandî heye yan jî şanogerî heye ji bo wêna jî tu derdikeve na belkî ew însan yanî ez bixwe ez hinekî li ewlekariyê geriyam tabii ez ser wê demê dibêjim hinekî ez li ewlekariyê geriyam hinekî ez êdî bêtirs razêm îşev ava hatin wê me bigirin ya nagirin ya me girtin wê yekî yanî nehêja bû mixabin wê gotinê got wek mirov birîn dike yanî ji sedî not belkî ew bû adî tir jî kê gelek tiştê did hatin xwestin got ez li hember bisekinim ew jî kê wêrekî jê lazim bû û ez jî mirovekî tirsonekim. Yani ez gotina tirsonek mero karê di nav dikevana dibêj lê pirsa mî niha wilo konkrêt işte mesela piştî van salê dirêj de li Swêdê û li welatekî wek Swêdê tu dijî û dema navê te tê gotin û dijî di mesela şanogeriya wilo tê bîra me ro rojê jiyana te ya rojane çi qas wextê te ji bo karê te yî şanogeriyê dimînî got tu bide wî karî çi jê dimîne tu bawer dikê ez ji te re bêjim tu bawer dikê ez ê bawer bikim belê ew wextekî mî biçûçik ji bo me heye gaz xwarinê bixwim yan jî ez bi nefel û zîlan re biaxivim her dem tenê şano û huner di mejiyê min de ye û di rihê min de ye her dem yani ez pê radizêm û pê radibûm û pê dijîm lê çi qas wext ji bo wê karî veqetîne aha îjarê çi qasî wext ez vedqetînim mixabin ev welatana welatin welatê wek dibêjê hêkar û xebatê ye ne welatê got li cem me mekarî bû birê min karî bû heqê çixara min bidim û xwarina min bidim û xwarina gul malê çê dibû me gişa bevdûr dixwar û derbas dibû û ez jî baz dam bi hevalê xwe re me karek dikir li vê de ra newlo ye li vir karekî got tê serê sibê divê tu rabê tê wek mirov bijî yan divê got tê her ber deriyê saziyê alîkariya got mirova dikin ya divê her wir yan jî divê tu wek mirov xebatekî ji xwe bike karekî bike ew karê hanê gelekî ji wextê te dibe ne ji rihê te dibe û ne ji mejiyê te dibe ji wextê te dibe ku tu nema karê tiştekî din bike aneka ew wextê got îjarê ez bêjim heger televîzyon carî ez ê vegerim ser televîzyona heger televîzyonê me nikaribin karin perê deh pêşkêşvana bidin êgo bernama pêşkêş dikin û bernamê wa dişibin hevdû û yek tenê karî wa bernama gişa jî pêşkêş bike û herêkê meaşekî wî heye yan jî wilo nikaribe şanogerekî xwe ne ser me yekî din gelek camêrê got ji min pêşketîtir hene nikaribe şanogerekî xwe ji vî karî rivala bike ez bawer nakim karibin gazina ji min bikin ez her sal her dem li bajarê xwe ez kêça pêşkêş dikim şev û şevhêrkê biçûk çê dibin ez û hevalekî xwe mamo silav û rêzê min jêr hene ez û mamo kekê amûdê em dirin ji wanar
شانۆ پێشکەش دکن سکێچا پێشکەش دکن بەهدور دکەنن بەهدور دگرین بەهدور دلیزن و کێفامە گەلکی تێ وەستێ ماڵی لێت نابین هەنێکی مەسەلەن بەحسا دت تشتێنج هەفتوو جودا دکن ینی مەسەلە تا پێشکێشوانێ تلڤیزیۆنا و شانۆگەر تە هەنێکی دان هەمبەر هەڤ ینی جیە شانۆگەران ez باور دکەم نە تلڤیزیۆنە نەولۆ yani ez çilo dibêjim ez dibêjim wextê şanoger ne em li vir bêjin te behsa te pirsa te li vê derê bû li vê dera civaka me ji bo gotê şano çê bike karekî şanogerî bike mixabin şanogerî karekî kolektiv e û ji bo gotê hunermenda bînê cem hevdû pir zehmetî dikişîne hunermend bi taqeta xwe nikarin dema got hunermend tên cem hevdû û şanîwekê çê dikin em di meha sêma li ser prova dikin ji bo got pêşkêş bikin ew imkanê watinê ji xenî gol bajarekî pêşkêş bikin ew bajar jî carekê tên û dire باش کەریمە بەر بداویە درن لێ بەری ئەس خەڵاسکم منێ پرسا و چ دەستێتە دەیانی نە تزبیە نە بازنە نە ئەو چی تەڕاشتی والله jî nizanim ama bazinekî ez dixim destê xwe dişxwe ji ber ku yanî te bi rastî jî nivîskarekî mezin û camêrekî jêhatî evaya ne min re bi ana zû ez li bikî bûm tev hev bûm دەبا دقاق دۆمەمانە تەنێ ولۆ بلەزمە gelekî qala derda kir pirsa min li ser dermanê gelo çi ye çareserî çi ye yanî kî divê çi bike hetanî got ev rewş di çarçova şanogeriyê dim daxivin bêguhertin yani ez bawerim tiştê got rojava dibe tiştê got ciwanê me dikin tiştê got jina Kurd dikin wê di demek nêzik de ez dibêjim nagiye 10 sala wê tiştên gelek bedew û gelek pîroz wê çêbibe êrê beste ana te behsa rewşa giştî dike ez bi taybetî pirsa min li ser karê şanoyê karê şano li welat piştayêna bêgirtin û inceh ji welat yanî heger tu ji amûdê nebi nav netewî tu ji vir nikare bibe amûdî çê nav tu ji amûdê çîroka wê rastî ji Qamişlo ji Dêrikê ji Efrînê çîroka wî milletî a rastî derxî wê heta li Amerîka jî li te godar bikin tenê bi rastiyê bêj tenê rastiyê bêj yanî wextê got Markîz nizanim navîna çi Garcia Markîz çi Gabriel Garcia Marquez wextê got evîna çîroka gundê xwe got Macondo û Nobel stand yan jî çi stand nizanim ewaya stand çîroka gundê xwe got bi rastî got tişkî di te nebû ême dema got em dibêjin em ê tiştekî navnetewî çê bikîn ja bêka bera gotineke ingilîzî ji yê stê de hebe ji bo got Amerîkî jî newlo ye çîroka gundê xwe bajarê xwe rastiya wê nabêj bi feqîrî bi xêzanî tenê bi rastiyê bêj tê bibe navnetewî ji bo te di deqa dawî de eger ev karê debara jiyanê wan em hemideynin aliyekî ji bo wekû karê hunerî niha dema niha tu çi mijûle çi nav destê te heye niha bêtir yani ez naxwazim bêjim ji ber got tiştin henê merobêjî jî gerek mero bike lê bêhtirî wêne ez tenê difikirim kanî ez ê çilo bigihêm rojava û ev tiştê got sala em ji milletê xelkê ji alî sîstem ji alî pêşketina wana gi tecrûbakî biçûk dan me em ê jî çilo herin bidin dayîk û birê xwe û xwehê xwe û malbata xwe û milletê xwe tenê ew e ez tenê ana bûêna mijûlim hetanî ji mitê ez dinivîsînim û amade dikim û rokê ji roja ez bawerim demek nêzik dijî ez ê herim û ji xwe ez herim jî ke hewce nake ke ji mir bê wer ji ber got mala min li wir û mala bavê min li wir li Hilêlîkê ye û mala min e yanî ez ê herim ez û anam li hevdû nekê jî ez ê li wir bim lê tu demek destnîşankirî tu neyî yani ez bawer ji xwe divê salê de yê îjarêkan binerin bê çawa dibin û herdem jî kê yani ez dixwazim spasiya xwe ji bo got hinekî wijdanê me roj hebe hemû saziyê wir gişa jî gotiye gerek hûn werin û gerek hûn bên kar û xebatekê bikin lê bi rastî jî tiştek tu neyê çûn û vegeriyan ê divê wellahî yanî divê heval bikin bikin ê herêmê bikin bes divê got tiştekî destnîşankirî her û vegere em ê ji te jî bipirsin carek din gelek spas Kerîm got her bijî gelek spas ji bo we silav ji bo bîner û temaşevanê Ronahî TV
و gelek spas ji bo jî temaşevanên hêja heta bername kedin hûn bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.